네, 기도하겠습니다. залбирая. 거룩하신 하나님, 하나님의 은혜와 사랑을 진심으로 감사드립니다. Ариун бурхан минь таны хайр нэгүсэлд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 하나님께서 저희들을 부르셔서 하나님의 일을 맡겨주신 것을 다시 한번 감사드립니다. Та биднийг дуудаж өөрийнхөө ажлыг хариуцуулсанд дахин талархаж байна. 사랑하는 귀한 종들에게 하나님께서 은혜를 베풀어 주시고 또 필요한 모든 능력을 허락하여 주시옵소서. Та өөрийн хайртай эрхэм ажилчтай ерөн хэрэгтэй өөрийнхөө хүчээр та дүүргээч гэж хүсэж байна. 또 어려운 일을 만난 우리 어용 전도사에게도 하나님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서. Хүнд асуудалтай тулгарсан байгаа оюун ахлагчийг та өрөөгөөч. 이 시간에도 하나님 영광을 받아주시고 예수님의 이름으로 기도드립니다. Энэ цаг мөчид та өөртөө алдрыг хүлээн аваач Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 오늘은 역대상 마지막 시간인데요. Өнөөдөр шаштар номын сүүлчийн цаг байна. 수업이 몇 시간 더 남았는지 모르겠습니다. Одоо энэ хичээл ер нь хэдэн хичээл үлдсэнийг сайн мэдэхгүй байна. 수업이 남아있는 동안에는 역대하를 계속해서 공부하도록 하겠습니다. Ямар ч тач энэ семестр дуусах хүртэл шаштар номын 2 дугаар шаштар руу бас орох болно. 네. 거기 그 역대상 28장 20절과 21절 말씀을 좀 다시 좀 보겠습니다. Шаштрын дээд 28-ын 20-21 дэх эшлэлийг эргэж харцгаая. 우리 바승수릉 씨 그 창문 반대쪽으로 앉으시면 안 될까요? Баасан сүрэн цонхныхаа эсрэг тал руу сууж болохгүй юу гинэ. Ширээ маань ийм байрлалтай. 책상이 이쪽으로 이렇게 되어 있어서. 그 커튼 좀 칠 수 있어요? 창문에 커튼 좀 칠 수 있어요? Юу лээ хөшиг татах боломжтой юу гэж байна. Тэгээд нэг нэмэр байдгүй юм. Дахиад үгүй. 사무실 болохоор болохгүй. 사무실에서 지금 사무실. 네, 일하면서 지금 듣고 있는 것 같아요. 그래도 밝네. 네, 좋습니다. 네. 우리 그 맨드바이어르 씨, 그 28장 20절하고 21절 좀 읽어 주시겠어요? 민데라하 28-ийн 20-21 дэх эшлэлийг уншаад өгнө. Тэгээд аяг өөрийн хосолон тостаа хөгөө зөвхөн үүсгэхгүй миний босон чамтай хамт байгаа тул үү шантаа эцний өргөний үүсгэж зориулсан бүх ажил дуусах хүртэл чамайг олохгүй чамайг хүсэл хаяхгүй босон өргөний бүх үүсгэж зориулсан тахилч ба зэвчтэй эсвэл энэ байна. Муу ажлаа чамайг сайн дурын бүх төрлийн үүсгэж чамтай хамт байна. Бас захирагчд болон бүх актын шинэ тушаалыг нэлээд байна. 네. 그
다윗이 아들 솔로몬에게 말하는 내용이 기록되어져 있죠. Давид хүүдээ хэлсэн зүйлс нь бичигдсэн байна. 강하고 담대하게 이 일을 하여라 말하고 있습니다. Тууштай, зоригтой үйлдээрээ гэсэн байна. 솔로몬이 해야 할 일은 무엇인가요? Соломон юу хийх ёстой вэ? 하나님의 그 성전 건축을 끝까지 완공하는 거죠. Бурхны өргөг дуустал нь гүйцээж барих ёстой байгаа. 하나님의 일을 할 때 어려운 일들이 많이 생길 수 있습니다. Бурхны ажлыг хийж явах явцад олон хүн хэцүү зүйлс тулгарнаа. 하나님의 일을 하더라도 하나님께서는 그 일을 쉽게 되도록 허락하지 않으시고 여러 가지 그 힘든 과정을 통과하도록 우리를 인도하십니다. Уг нь бол Бурхны ажлыг хийгээд байгаа. Тэгтэл Бурхан тэр Бурхны өөрийнх нь ажлыг хийж байхад амархан бүтээдэггүй. Бурхны ажлыг хийхэд олон хүнд хэцүү асуудлуудыг даван туулснаар Бурханд илүү найддаг болдгоо. 그래서 하나님의 일을 할 때에도 힘을 다 기울여야 힘과 정성을 다 기울여야 그 하나님의 일이 끝까지 잘 될 수 있습니다. Бурхны ажлыг хийхэд бүхий л хүчээ, зүр сэтгэлээ зориулж байж Бурхны ажил сайн бүтэмжтэй болдгоо. 강하고 담대하라고 말하고 있습니다. Тууштай, зоригтой байгаарай гэсэн байна. 여호와 하나님 곧 나의 하나님께서 너와 함께 하시니 두려워하지 말고 놀라지 말라고 말했습니다. Миний бурхан болох бурхан эзэн чамтай хамт байгаа учраас бүү шантраа гэсэн байгаа. 두려워하는 마음이 있었던 것 같아요. 솔로몬 속에. Соломонд ер нь яг тийм айдас байсан юм шиг байгаа. 여호수아 1장에 보면 하나님께서 여호수아에게 두려워하지 말라고 말씀하시죠. Йошуа 1-р бүлгийг харах юм бол бурхан Йошуад бүү хайгаарай гэсэн байгаа. 여호수아 마음속에도 두려워하는 마음, 걱정하는 마음이 있었던 거예요. Тэгээ Йошуа ч ялгаагүй айсан, санаа зовсон сэтгэлтэй байсан юм шиг байгаамаа. 우리도 이제 하나님의 일을 하다 보면 두려워하는 마음, 또 걱정하는 마음이 들어올 때가 있습니다. Бидний хувьд бурхны ажлыг хийж явах явцад айдас төрөх үе байдаг. 두려워하지 말고 놀라지 말라고 말하고 있습니다. Тэгэд айлгүйгээр шантарч болохгүй гэж хэлж байна. 하나님께서 너와 함께 하신다 말해줬어요. Бурхан чамтай хамт байгаа гэсэн байна. 하나님께서 함께 하시면 걱정 없습니다. Бурхан хамт байхад санаа зовох зүйл байхгүй. 세계 모든 사람들이 다 달려들어도 다 이길 수 있어요. Энэ дэлхий дээрх бүх хүн миний эсрэг байсан ч ялан дийлэх болно. 하나님이 함께하는 사람이 가장 강한 사람입니다. Бурхантай хамт байгаа хүн хамгийн хүчтэй нэг юм аа.
좋은 칼을 가지고 좋은 창을 가지고 전쟁에서 이기는 것이 아니라 그러셨어요. Тэгээ сайн сэлэм, сайн жадтай байсан ч тулалдаанд ялахгүй гэж хэлсэн байгаа. 사무엘상 17장 47절에 보면은 사무엘상 17장 47절 노명 씨? Ээ. 사무엘상 17장 47절 1-р Самуэль 17-гийн 47 예, 보면은 칼과 창으로 전쟁에서 이기는 것이 아니다 말씀하셨어요. 1-р Самуэль 17-гийн 47 дээр ээлд жад хэрэглэлгүй аварнаа гэж гарч байгаа. 노명 씨 한번 읽어주시겠어요? 네. 1-р Самуэль 17-гийн 47 энэ цугласан олон ч эзэнд ээлд жад хэрэглэлгүй аварна гэдгийг мэдэх буй за. Энэ тулалдаан бол эзнийг бөгөөд эзэн та нарыг бидний гарт өгнө хэмэв. 여호와의 구원은 칼과 창에 있는 것이 아니다 말씀하셨습니다. Эзний аврал ээлд жаданд байдаггүй гэж байгаа. 하나님께서 함께하는 사람이 가장 위대한 사람이고 강한 사람입니다. Бурхан хамт байгаа тэр хүн хамгийн агуу мөн хамгийн хүчтэй хүн юм. 여호와의 전을 섬기기 위하여 모든 일들을 끝낼 때까지 그분께서 너를 떠나지 않고 너를 버리지 않으실 것이다 알려줬습니다. Эзний өргөний үйлчлэлд зориулсан бүх ажил дуусах хүртэл тэр чамайг хаяхгүй, чамайг мартахгүй гэсэн байна. 시작하신 분이 누구시죠? Эхлүүлсэн хүн нь хэн бэ? 선한 일을 시작하신 분께서 그 일을 마칠 때까지 도와주시는 것입니다. Сайн зүйлийг эхлүүлсэн нэгэн тэр ажлаа дуусгах хүртэл хамт байх болно. 우리가 하나님을 의지하고 이 일을 시작한 거잖아요. Бид нэр бурханд найдан тэр хийж байгаа ажлаа эхлүүлсэн шүү дээ. 그럼 끝까지 하나님 도와주실 겁니다. Тэгвэл эцэс хүртэл нь бурхан туслах болно. 기도를 많이 하셔야 됩니다. Тиймээс маш их залбирах хэрэгтэй. 기도하실 때 성경 말씀을 가지고 기도하셔야 돼요. Залбирахдаа Библийн үгийн дагуу залбирах хэрэгтэй. 예를 들자면 다윗이 솔로몬에게 해준 말이 있잖아요. Жишээлх юм бол Давид Соломонд хэлсэн үг байгаа. 강하고 담대하라고 말씀하셨습니다. 강하고 담대한 마음을 주시옵소서. Тууштай бөгөөд зоригтой байгаарай гэж хэлсэн. Та надад тууштай, зоригтой зүрх сэтгэлийг өгөөч. 하나님께서 항상 함께 하여 주신다고 말씀하셨사오니 감사합니다. Бурхан үргэлж хамт байх болно гэж айлцсан талархаж байна. 두려워하지 않게 해주시고 놀라지 않게 해주시옵소서. Айхгүй байж шантарахгүй байлгаач. 이 모든 일이 다 마칠 때까지 하나님께서 함께 해주실 것을 믿습니다. Энэ ажил дуусах хүртэл та хамт байна гэж итгэж байна. 성경이 딱 맞는 거죠? Яг Библийн дагуу байгаа биз дээ. 다른 여러 가지 말을 하기보다는 성경을 가지고 기도할 때 그 기도가 힘이 있습니다.
олон янзын юм ярьж залбирснаас Библийн үгийн дагуу залбирах юм бол тэр залбирал нь илүү хүчтэй залбирал болж чаддаг юм аа. 다윗이 솔로몬에게 또 말해줬어요. 레위 사람들이 제사장들과 레위 사람들이 너를 도와줄 거다. Давид бас хэлсэн байгаа. Левичуд болон ахлах тахилч нар чамд туслах болно. 하나님께서 도와줄 사람을 보내주신다는 거예요. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр бурхан туслах хүмүүсийг чамд илгээх болно. Чамд өгөх болно гэсэн үг. 그들이 여호와의 전에서 섬기는 모든 일을 도와줄 것이다. Тэр хүмүүсүүд эзний өргөөнд үйлчлэх ажилд туслах болно гэсэн. 온갖 일에 능숙한 기술자들이 자원하여 너를 도와줄 것이다. Тэгээд юу гэсэн бэ гэхээр чадварлаг сайн дурын урдчууд бүх төрлийн үйлчлэлийн ажилд чамтай хамт байх болно гэсэн байна. 또 지도자들과 모든 백성이 너의 명령을 온전히 따를 것이다. 알려줬습니다. Түшмэд болон бүх ард түмэн чиний тушаалыг бүрэн дагах болно гэж хэлж байгаа. 제사장과 레위 사람들이 솔로몬을 도와주고 또 기술자들도 자원해서 솔로몬을 도와주고 또 지도자들, 백성들이 솔로몬의 지도를 잘 따르게 될 것이다. 알려줬어요. Тахилч нар болон левичуд мөн сайн дурын урчууд мөн түшмдүүд ард түмэн бүгдээрээ чамд туслаж чиний тушаалыг дагнаа гэж хэлж байгаа. 우리도 기도할 때 어떻게 기도해야 됩니까? Бид нэр залбирахдаа хэрхэн залбирах ёстой юм бэ? 하나님께서 도와줄 사람들을 보내주시옵소서. Бурхан та туслахчуудыг илгээгээч. 우리에게 필요한 사람을 보내주시옵소서. Бидэнд яг хэрэгтэй хүмүүсийг та илгээгээч. 또 우리 교인들이 저를 잘 따라올 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서. 응? 남영 씨, Нэ? 우리 교인들이 나를 잘 따라올 수 있도록 하나님께서 은혜를 베풀어 주시옵소서. Манай чуулганы итгэгч нар миний үгэнд дуулууртай байхын тулд та туслаач. 우리가 기도할 때 하나님 말씀을 가지고 기도하면 하나님께서 그 기도를 기뻐하십니다. Бурхны үгийг байрж залбирах юм бол тэр залбирлыг бурхан таалдаг. 도움이 필요할 때가 있잖아요. Тусламж хэрэгтэй үе байдаг штэ тий. 우리가 혼자서 하는 것은 아주 힘든 겁니다. Ганцаараа юм хийн гэдэг бол ер нь жоохон хэцүү. 하나님께서 우리를 도와줄 만한 사람, 필요한 사람을 하나님 보내주시면 그 일이 가벼워지는 거죠. Бурхан биднэрт туслагчийг мөн яг шаардлагатай тэр хүнийг илгээх юм болвол хийж байгаа ажил маань хөнгөн байх болно. 힘이 들어가지고 너무 힘이 들어서 이제 못 하겠습니다. 그렇게 생각하면 안 됩니다. Бүр ингээд хамаг хүчээ бараад үнэхээр хэцүү байна гэж бодож болохгүй. 필요한 사람을 보내달라고 나를 도와줄 사람을 보내주시옵소서 기도를 하셔야 돼요. Хэцүү байх юм бол
надад туслах хүнийг явуулаач ээ. Яг хэрэгтэй хүнийг та явуулаач ээ гэж залбирах хэрэгтэй. 그 하나님께서 필요한 사람도 보내주시고 또 물질도 보내주시고 필요한 것을 하나님 채워주시는 겁니다. Бурхан хэрэгтэй хүнийг ч илгээн, хэрэгтэй эд материалыг ч өгнө. хэрэгцээтэй бүх зүйлээр бурхан хангах болно. 그 29장은 건축 헌금이에요. 건축 헌금에 대해서 기록해 놓으셨습니다. 29-р бүлэг нь барилгын хандвийн талаар бичсэн байгаа. 몽골말로 헌금이 뭐예요? Өргөл, 우르극. 제가 발음 잘했나요? 우르극? 네, 아주 좋아요. 네, 우르극. 네. 그 1절부터 5절까지 우리 어디서 보자. 남재마 씨 성경 읽으실 수 있어요? Амжилтлагч 1-ээс 5 дахь ишлэл хүртэл уншиж өгнө. 1절부터 5절. 1-ээс 5. За Давид хаан бүх чуулганд Бурхны цорын ганц сонгосон миний хүү Соломон нас болчих туршлагагүй өгөөд энэ сүм хүн дус харин эзэн Бурхан зориулсан тул ажиллаж асар их байна. Би өөрийн бүхий л чадлаар Бурханыхаа өргөнд зориулан алтан эдлэлүүдэд, алт мөнгөн эдлэлүүдэд, мөнгө хүрэл эдлэлүүдэд, хүрэл төмөр эдлэлүүдэд, төмөр модон эдлэлүүдэд, мод судалт гартаам чулуу, шигтгэх чулуу, гоёмсог чулуу, олон өнгийн чулуу, бүх төрлийн эрдэнсийн чулуу болон шохон чулууг маш ихээр бэлдсэн. Ариун өргөний төлөө бэлдсэн бүхий зүйлсээс гадна миний Бурханы өргөө сэтгэлд минь нийцсэн тул би өөрийн эзэмшдэг алт мөнгөн хөрөнгийг Бурханыхаа өргөнд өгч байгаа юм. Үүнд оперын алтнаас 3,000 талант алт, өрөөнүүдийн ханыг бүрхэхэд 7,000 талант цэвэршүүлсэн мөнгө, уржуудын гараар бүтэх бүх ажлын алтан эдлэлт, алт мөнгөн эдлэлт мөнгө байна. Тиймээс энэ өдөр өөрийн гарыг эзний төлөө дүүрэхэд бэлэн байна гэвэ. 네, 감사합니다. 네. 다윗이 온 회중에게 말했다고 기록해 놨습니다. Давид бүх чуулганд хандсан гэж байна. 하나님께서 유일하게 선택하신 내 아들 솔로몬은 어리고 연약한데 공사가 매우 크니 이 전은 사람을 위한 것이 아니라 여호와 하나님을 위한 것이다 말했습니다. Бурхны сонгосон миний хүү Соломон нас бага туршлагагүй. Тэгээд ажил маш их байна. Энэ сүм бол Бурханд зориулагдаагүй, харин Бурханд зориулагдсан. 네. 늙은 아버지가 이제 솔로몬을 볼 때에 어리고 연약하다는 거예요. Нас өндөр болсон эцэг нь хүүгээ нас залуу байна. Тэгээд туршлагагүй байна гэж үзэж харж байгаа. 솔로몬이 나이가 몇 살이나 됐을까요? За яг энэ үед Соломон хэдэн настай байсан болоо? Хэд орчим настай байсан болоо? 나이가 약 40세. 네? Ойролцоогоор 40-тэй. 어린 나이가 아니죠. 40-тэй гэвэл ер нь залуу биш байгаа үсттэй. Бага залуу бол биш байгаа үсттэй. 근데 하나님의 일이 너무 크기 때문에 하나님의 일이 크고 이것을 우리 솔로몬이 잘 감당해야 할 텐데 걱정하는 마음이 있는 것 같아요. Тэгээд Бурхны ажил маш агуу. Тэгээд энэ агуу ажлыг Соломон авч явах ёстой гэсэн санаа зовлттой байсан. 이 큰 일을 하다 보면 많은 사람들이 이제 동원되고
또 거기서 여러 가지 생각지 않은 일들이 생길 수 있잖아요. За энэ том ажлыг эхлүүлэх юм бол бодоочгүй байсан, төлөвлөөчгүй байсан асуудлууд гарч ирнэ. 여기 2절에 보니까 내가 내 하나님의 전을 위하여 금 기구들을 위한 금, 은 기구들을 위한 은, 녹 기구들을 위한 녹, 철 기구들을 위한 철, 또 목재 기구들을 위한 목재, 또 만호와 박아 넣을 보석, 장식 보석, 다양한 빛깔을 내는 보석들, 각종 보석들, 대리석을 온 힘을 다해 넘치도록 준비했다 말했어요. Хоёрдугаар ишлэгийг харах юм бол өөрийнхөө бүхий л чадлаараа би өөрийн бурхны өргөнд зориулан алтан эдлэлүүдийг хийх алт, мөнгөн эдлэлүүдийг хийх мөнгө, хүрэл эдлэлүүдийг хийх хүрэл, төмөр эдлэлүүдийг хийх төмөр, модон эдлэлүүдийг хийх мод, оникс чулуу, шигтгэх чулуу, чимэглэх чулуу, олон өнгийн чулуу, бүх төрлийн эрдэнэсийн чулуу болон шохон чулууг маш ихээр бэлдсэн гэж байна. 누구한테 말한 건가요, 지금? За энэ хоёрдугаар ишлэгийг харуул хинт хэлж байгаа юм бэ? 1절에 있는 것처럼 온 회중들에게 지금 말하고 있는 겁니다. Нэгдүгээр ишлэлээр хэлсэн байгаа. Бүх чуулганд хандан хэлж байгаа. 내가 온 힘을 다해서 넘치도록 준비했다. Би бүх хүчээ зориулан ингэж бэлтгэл нь бэлдэж тавьсан. 다윗은 성전 건축을 할 수가 없다고 말씀하셨죠. Давид бурханд өргөө зориулж барихгүй гэж айлцсан байгаа. 다윗은 성전 건축에 필요한 것들을 준비했어요. 그 대신 Харин Давид бурхны өргөөг барихад хэрэгтэй шаардлагатай тэр материалуудыг бүгдийг бэлдсэн. 3절에 보니까 또 내가 내 하나님의 전을 사모하기 때문에 성전을 위하여 준비한 이 모든 것 외에 내 개인 소유의 금과 은도 내 하나님의 전을 위해서 바쳤다고 말했어요. 3-р ишлэлдэр ариун сүмийн төлөө хэдийн бэлтгэсэн бүх зүйлээс гадна миний бурхны өргөөнд би баярлсандаа өөрийн алт мөнгөгч миний бурхны өргөөнд өргөсөн. 저희 개인 왕의 개인 재산도 하나님께 바쳤다는 거예요. Хаан өөрийнхөө хувийн эд хөрөнгөө хүртэл өргөсөн гэж байгаа. 얼마나 바쳤는가요? Хэрэг өргөсөн бэ? Өөрийнх нь хувийн 4절에 보니까 오빌의 금 3,000달란트, 수는 7,000달란트. 이것을 가지고 전의 벽을 입히도록 했습니다. 4-р ишлэгийг харуул Офирийн алтнаас 3,000 талант алт, барилгын ханыг бүрхэд 7,000 талант цэвэршүүлсэн мөнгө гэсэн байна. 한 달란트가 얼마나 무겁죠? 한 달란트의 무게가 얼마인가요? Нэг талантын хэмжүүр нь ямар хэмжээстэй байх болоо? 34kg예요. 34kg. 34 кг нэг талант нь. 그러면 3,000달란트면 얼마나 무거운 거죠? 무게가 얼마인가요? 3,000 талант гэвэл хэдэн килограмм болох вэ? 102톤이에요. 102톤. 102 тонн болж байна. 금이 102톤. Алт 102 тонн. 오늘 금 시세로 제가 계산을 해봤는데요. 지금 오늘 한국의
금 시세, 금값으로 계산해 보니까 이거 몽골 말로 말할 수 있으려나? 8조 7,529억. 노명 씨, 네, 잠시만요. 8조 7천 529억 9,128만 원. 목사님 여기 그 뭐지? 문자로 여기 있잖아요. 줌에 줌에 거기다 적어주세요. 채팅방에 네네, 채팅방. Багш өнөөдрийн Солонгосын алтны үнийн ханшаар энэ 102 тонн алтыг бодож үзсэн гинэ. 8조 7,529억 9,128만 원. 10, 100, 1000만, 10만, 100만, 1000만, 억, 10억, 100억, 1000억. 이거네요. 이게 한국 돈으로 이제 네, 이게 안 나왔어요. 잠깐만요. 3,000 달란트는 안 나왔어요? 아, 네네. 3,000 달란트. За энэ одоо энэ зүүмээр чат дээр нь багш бичсэн байна. Хэдэн оронтой болчихвоо юу? 이거 예. 몽골 돈은 엄청 더 비싸겠는데. За 3,000 юу лээ? тонн. Тонн алт. Биш 3,000 талаан талт. 3,000 талаан талт. Тэгэхээр чинь 102,000 тонн болж байгаа. Тэгээд 102,000 тонн нь Солонгосын өнөөдрийн алтны ханшаар бодсон чинь 3, 6, 9, 12, 13 оронтой үнийн дүн гарч байна. ээлжийн 852 тэрбум. 이게 다윗이 자기 개인 재산, 자기가 가지고 있는 금을 하나님께 바친 거예요. Тэгээ үүнийг Монгол төгрөгөөр бодоод үзвэл бүр их тоо гарах байхаа. Тэгээд яг энэ эд хөрөнгийг Давид одоо өөрийнхөө хувийн эд хөрөнгийг бурханд өргөсөн байна. 그리고 은은 7,000 달란트. 그죠? За алт болохоор 7,000 талант гэсэн байгаа. 7,000 달란트면 얼마예요? 7,000 талант мөнгө гэсэн байгаа. Тэгвэл ямар болох вэ үнийн? 은 7,000 달란트는 238 톤이네요. 238톤. 7,000 талант алт нь 238,000 тонн. 238,000 килограмм юм байна.
은값은 은값은 얼마나 될까요? Мөнгөний үнэ нь хэд болох вэ? 어마어마하게 많은 은을 하나님께 바친 거죠. Ингээд тоолж химжээж баршгүй мөнгийг бурханд өргөсөн байна. 이 금과 은을 가지고 성전 그 벽을 다 칠한 거예요. 바른 겁니다. Тэгээд энэ алт мөнгөөр ариун өргөөний ханыг 오늘날에는 예배당에 그렇게 금을 쓰고 은을 쓰고 그렇게 할 필요가 없어요. ханыг хийх зориулсан байгаа. Харин одоо яг энэ орчин үед одоо бол цуглааны хан байшин алт мөнгөөр гоёх шаардлага байхгүй. 예배당 건물에다가 돈을 많이 들일 필요가 없습니다. Байшин барилгад мөнгө их зарцуулах шаардлага байхгүй. 예배당은 겨울에 따뜻하고 여름에는 시원하고 화장실이 깨끗하면 그러면 될 것 같아요. Өвөл цуглааны барилга өвөл дулаахан зуны халуун сэрүүхэн тэгээд жорлон нь цэвэр байхад л болно гэж бодож байгаа. 뭐 아름답게 꾸미고 뭐 장식하고 그런데 돈을 많이 들일 필요 없어요. Цуглааны барилга байгууламжийг гой сайхан болгох гол чимэглэл тэгж хийх шаардлага байхгүй. 신약 시대는 솔로몬 성전처럼 예배당을 지으면 안 됩니다. Шинэ гэрээний үед Соломоны энэ цуглаан барьсантай адил шинэ гэрээний үед тэгж цуглааныг барьж болохгүй. 성전을 건축할 때 교인들이 연보하고 힘을 써서 성전을 건축하잖아요. Цуглааны байшин барина гэвэл итгэгч нар нь бүх хүчээ дайчлан өргөл өргөцгөөдгөө. 근데 그 목사라든지 하나님의 종도 희생을 해야 됩니다. Тэгээд чуулганы хончин үйлчлэгч нар бүгд золиос гаргах хэрэгтэй. 자기는 희생 전혀 안 하고 교인들에게만 희생하라고 말하면 안 됩니다. Хончин өөрөө огт золиос гаргахгүй ээжиж итгэгч нартаа золиос гаргаа гэж хэлж болохгүй. 다윗이 지금 왕인데 아직 죽지 않았잖아요. 다윗이 지금 왕인데 왕도 하나님의 성전을 위해서 자기의 재산을 다 갖다 바치는 거예요. Бидний уншсан энэ 29 дугаар бүлэг дээр Давид хараахан өхөөг байгаа шүү дээ, тий? Хаан хിവэрэ байгаа. Тэгээд тэр хаан хүн Бурхны ажилд өөрийнхөө эд хөрөнгөө бүгдийг зориулан өргөж байна. 그러니까 왕이 5절에 말했어요. 다윗이 금기구와 은기구를 만드는 일, 기술공들의 손으로 하는 모든 일에 쓰도록 내가 이게 은과 금을 바쳤는데 오늘 누가 즐거이 손에 채워 여호와께 바치겠느냐 말했습니다. 5 дугаар ишлэл дээр алтаар хийх эдлэлд алт, мөнгөөр хийх эдлэлд мөнгө буюу урдчуудын гараар бүтэх бүх ажилд хэрэглэх зүйлс юм а. Одоо өөрийнх нь өргөсөн өргөлн. Тиймээс энэ өдөр эзэнд зориулан өөрийгөө ариусгахыг хэн хүсэж байна вэ гэсэн байна. 왕이 내가 하나님께 즐거이 기쁨으로 하나님께 희생한다.
그러면 나 말고 또 누가 하나님께 즐거이 희생할 사람이 누가 있느냐 물어본 거예요. Энэ ишлэл нь би бурханд баярлсан, талархсан сэтгэлээр золиос гаргаж байна. Тэгвэл яг надтай адилхан бурханд талархсан, баярлсан сэтгэлээр хэн золиос гаргах юм бэ гэж асууж байгаа юм аа. 그러니까 6절에서 9절 남수로자 씨 Намстраж авчи 6-аас 9-ыг уншаад өгөөч. 6절부터 9절 읽어보세요. 6-аас 9. Би чадахгүй шүү дээ. Хурдан энэ утсан дээрээс библ харсан чинь хүүхдээ утсан дээрээс харсан чинь утсан онгоолгож чаддгүй уучлаарай. Жохоо хадсан чагаад биш. За байж. Код нэгэдгээ. Өөр нь хотод явахгүй өчтөр шинжилгээ өгөөд тэгээ налах руу явж чаддаг. Энд библ гэдэг утсан салсан. Эзний нэрээр аа. Хідээс гэлээ сандарсан чинь магтчихлаа. 6-аас 9. За баярлалаа. Тэгэхэд эцгүүдийн бүлгийн тэргүүн нар сайн дурын өргөл өргөж Израилийн овгийн удирдагчид мянгатын болон зуутын дарга нар мөн хааны үйлчлэлийн ахлагчдад мөн үүнчлэн зориулжээ. Бурхны өргөөний ажил зориулан 5,000 талант ба 10,000 дарик алт, 10,000 талант мөнгө, 18,000 талант хүрэл, 100,000 талант төмрийг өгөв. Үнд чулуутай байсан бөгөөд байсан түүнийг эзний өргөөний эрдэнэст зориулан Гершон хүн Ихээлийн гарт өгөв. Ард олон бүхий л зүрхээрээ сайн дураараа эзэнд хандив авчирсанд баяртай байлаа. Давид хаанч бас ихээр баярлав. 11. 네, 9절까지. 예. 네. 네. 나 말고 누가 또 하나님께 즐거이 바칠 사람이 있느냐 물었더니 누가 나섰죠? Надаас өөр хэн бурханд талархалтайгаар өргөл золиос өргөх юм бэ гэж асуухад хэн түрүүнд гарч ирсэн бэ? 6절에 보니까 족장들, 이스라엘 지파의 지휘관들, 천부장들, 백부장들, 왕의 사무 책임자들이 하나님께 즐거이 바쳤습니다. 6 дугаар ишлэлдэр эцгүүдийн бүлүүдийн тэргүүнүүд Израилийн овгуудын ноёд, мянгатын болон зуутын дарга, хааны ажлын харгалзагчдын хамт сайн дураараа өргөл өргөсөн гэж байна. 하나님께 바치는 것은 첫째는 있는 거 가지고 바치라 그러십니다. 예? 있는 거 가지고? 자기가 가지고 있는 거 가지고 바치라 그러지 없는 거 가지고 바치라 그러지 않는다. За нэгдүгээрт бурхан юу хүсдэг вэ гэхээр өөрт байгаа зүйлээ өргөхийг хүсэж байгаа. Байхгүй юмаа өргөөрэй гэж хэлдэг. 자기 가지고 있는 거 가지고 바치는 거예요. өөрт байгаа зүйлээ өргөх юмаа. 두 번째는 즐거운 마음으로 감사한 마음으로 바쳐야 됩니다. Хоёр дахьт нь сайн дураараа бүр талархсан сэтгэлээр өргөх хэрэгтэй. 세 번째는 억지로 바치지 말라 그러셨어요. Гуравт нь албадлагаар өргөж болохгүй гэсэн байгаа. 아까운데 하기 싫은데 사람들이 보고 있으니까 억지로 바치는 거 하나님이 기뻐하지 않으신다 그랬어요. Өгмөөргүй байхад хүмүүсүүдийн нүдэн дээр эсвэл өргөх юм уу? Яг бурхан ийм байдлыг хүсдэггүй гэсэн байна. 고린도후서 8장 2 дугаар Коринт 8 11절 12절 11 12 은흥 씨
Онон ихчээ. 고린도 후서 8장 11절 12절 2-р Коринт 8-ын 11, 12. 여러분 성경책 옆에다 적어 놓으세요. Бүгдээр Библийн хажууд тэмдэглээрээ. Албаар Коринт 고린도 후서 12. 8-ын 11, 12. Харин одоо хийж байгаа дуусах. Үүнийг хүсэж эхэлсэн шигээ өөрт байгаараа дуусах. Тэр бэлэн байдалтай байвал байхгүй зүйлийн дагуу бус байгаа зүйлийн дагуу энэ тааламжтай. Бусдын хувьд Амен. хүн болж та нарт зовлон болоосоо гэсэндээ бус харин тэгш байхын үүднээс ингэвэ. 예, 12 гэсэн. 거기 말씀하셨죠? За энэ ишлэл дээр хэлсэн байна. 마음에 원하는 것을 기쁨으로 하나님께 드리는 거다. Өөрийнхөө хүсэж эхэлсэн шигээ өөрсдийн хэр чадлаараа дуусгаарай, өргөөрэй гэж байгаа. 너희가 가지고 있는 것으로 하여라. Бага зүйлийн дагуу өргөөрэй гэж байгаа. 자원하는 마음으로 하나님께 드려야 된다. Тэгээ сайн дураараа өргөх хэрэгтэй гэж байгаа. 그 옆에 고린도후서 9장 7절 어느 2-р Коринт 9-ийн 7 онон ихчээ. 9-ийн 7. Хүн бүр дурамчхнаар бус, шахалтаар бус, зүрхэндээ байгаачлан өгөхдөн. Учир нь ядгуулахмаар өгөгчийг бурхан хайрладаг. 그 8절도 읽어주세요. 8-ыг бас уншаад өгөхгүй юу? 8. Та нарыг бурхан бүхий л өрөөлөөр бэлхаах чадaltaй. Харин та нар бүхий л талаар үргэлж сэтгэл хангалуун байдал альва сайн үйлээр дүүрэн байгаарай. 마음에 정한 대로 하고 아까워하는 마음으로 억지로 하지 말라는 거예요. Зүрхэндээ шийдснийхаа дагуу харамгүйгээр албатлаг бусаар өргөөрэй гэж байгаа. 억지로 할 바에는 안 하는 게 나아요. Албатлагаар өргөснөөс өрөхгүй байсан дээрээ. 하나님께서는 가난하신 분이 아니시잖아요. Бурхан ядуу биш шүү дээ, тий? 그래서 고린도후서 8장과 9장에서는 이 하나님께 드리는 연보는 은혜의 결과라 그랬어요. 은혜의 열매다. 2-р Коринт 8, 9-р бүлгүүд дээр Бурханд өргөгдөж байгаа өргөлүүд нь нэгүслийн үр дагавар, үр жимсээ. Бурханы нэгүслийн үр жимсээ гэсэн байгаа. 교인들이요. 가난하기 때문에 우리는 연보할 돈이 없다. 그렇게 말할 수 있을까요? Манай чуулганы итгэгч нар хэцүү учраас өргөх боломжгүй гэж ярьж болох уу? 절대 그렇지 않습니다. Тийм биш ээ. 가난한 가운데 연보가 넘쳤다고 말씀하셨어요. Ядуу хэрнээ өргөл нь бүр бэлхаж байсан гэж гардаг байгаа. 가난하다고 해가지고 연보가 적게 나오는 게 아닙니다. Ядуу болохоор өргөл бага өргөдгөө гэсэн зүйл байдаггүй маа. 고린도 후서 그 8장 9절에 보면
가난한 가운데서도 연보가 풍성하게 나왔다 그랬어요. 2-р Коринт 8:9-ийг харах юм бол ядуу байдалтай хэрнээ өргөл нь бүр бэлхэм хэмжээтэй байсан гэж байгаа. 바승수릉 씨 그 성경책이 있어요? Баасан сүрэн Библи байгаа юу? 바승수릉 씨 성경책이 있어요? Баасан сүрэн Библитэй юу? Библи хажууд нь байна уу гинэ? 안 듣고 있는 것 같아. 이게 사무실에 있어서. 아. Бааска. 잉크바이러 씨. 그 고린도후서 8장 2절 좀 읽어 보시겠어요? Энэ хоёр хичээг 2-р Коринт 8장 2절. 8-ийн 2-ыг уншчихгүй юу? 2-р Коринт 8-ийн 2. За. 8:2. Зовлонгийн үлэмж хатуу сорилтонд байхдаа тэд баяр хөөрийн бэлхалт байж туйлын хоосрол нь тэдний өгөөмөр зангийн баялагт хайрлагсан юм. 네. 아멘. 극심한 가난에도 헌금을 넘치게 하였다. 그랬습니다. Туйлын ядуу зүдүү байдалтайч өглөгч цаана өргөл өргсөн гэж байгаа. 연보는 은혜의 결과예요. Өргөл нь нэгүслийн үр дүн байдаг. 여러분 교회 성도들이 은혜 받으면 하나님께 드리게 돼 있어요. Та бүхний чуулганы итгэгч нар Бурханаас нэгүслийг хүртэх юм бол өргөл өргөдөг. 은혜 받으면 성도들은 연보를 하나님께 바친다. Бурханаас ивэлийг хүртэх юм бол хүмүүсүүд Бурханд өргөл өргөдгөө. 가난한 성들이 연보를 잘할 것 같아요? 부자 성도들이 연보를 잘할 것 같아요? Ядуу итгэгч нар нь өргөл их өргөх болов эсвэл баян итгэгч нар өргөл их өргөх болов? 가난한 성도들이 더 연보를 잘합니다. Ядуу итгэгч нар илүү их өргөцгөөд юм аа. 우리 교회는 은혜 받아도 연보를 안 한다. Манай цуглаан Бурханаар ивэгцэн ч өргөл өргөдөхгүй. 그건 거짓말입니다. Хэрэв тийм бол энэ худал зүйл байна. 뭐가 거짓말이죠? Юу нь худлаа гэж? 은혜를 못 받은 거예요. Бурханаас ивэлийг хүртээгүй гэсэн үг юм аа. 은혜를 받으면 반드시 성도들이 하나님께 바치게 돼 있어요. Бурханаар ивэлийг хүртэж авсан хүмүүсүүд нь өргөл өргөдөг юм. 연보는 하나님께 바치는 거죠. Өргөлийг бол Бурханд зориулж өргөдөг байгаа. 가난에도 바치고 또 환란이 심해도 하나님께 바치게 돼 있어요. Ядуу байсан ч Бурханд өргөдөг байгаа. Мөн хатуу сорилтын дотор байхдаа ч Бурханд өргөдгөө. 그래서 이스라엘의 그 지도자들, 족장들이 하나님께 바친 게 뭔가요? За тэгээд Израилийн бүлгүүдийн тэр ахлагч нар өргөсөн зүйл нь юу байсан бэ? 7절에 보니까 하나님의 전의 공사를 위해서 금 5,000달란트, 금 10,000다리, 은 10,000달란트, 놋
18,000달란트, 철 10만 달란트를 하나님께 바쳤어요. 7 дугаар ишлэл дээр Бурхны өргөөний үйлчлэлд зориулан тэд 5,000 талант ба 10,000 дарик алт, 10,000 талант мөнгө, 18,000 талант зис, 100,000 талант төмрийг өргөсөн гэж байна. 5,000달란트는 170톤이에요. 5,000 талант гэдэг нь 170 тонн гинэ. 10,000다릭은 84kg이에요. 10,000 дарик алт гэж байгаа. 얼마예요? 84kg. 48 кг гэж байна. 또 은과 놋, 철 하나님께 다 바쳤습니다. Үүнээс гадна мөнгө, зис, төмрүүдийг Бурханд өргөсөн байна. 또 8절에 보니까 보석을 가진 사람들은 게르손 사람 여히엘의 손을 통해서 여호와 전에 창고에 바쳤다 그랬습니다. 8 дугаар ишлэл дээр үнэт чулуу эзэмшигч хүн бүр тэдгээрийгээ эзний өргөний эрдэнсийн санд авчирч Гершон хүн Ехиелд хариуцуулж өгсөн гэсэн байна. 여히엘은 레위의 맏아들 게르손 자손의 족장이에요. Ехиел гэх чинь Левийн том хүү, Леви яваагаа тий Левийн том хүү Гершоны ургийн ахлагч байгаа. 여히엘의 손을 통해서 보석을 하나님께 바쳤는데 9절에 보니까 백성들도 진심으로 여호와께 바치고 자원해서 바치고 즐거워하고 다윗 왕도 크게 기뻐했다 그랬습니다. 9-р ишлэл дээр хүмүүс бүхий л зүрх сэтгэлээрээ эзэнд өргөлөө өргөсөн учраас ийхүү сайн дураараа үйлцэндээ баярлцгаасан. Давид хаанч бас маш ихээр баярлав. 왕이 하나님께 감사함으로 기쁨으로 바치고 또 지도자들도 하나님께 감사함으로 바치고 그러니까 백성들도 하나님께 진심으로 감사하면서 바쳤습니다. Хаан нь баярсан сэтгэлээр өргөхөд доод түшмэдүүд нь мөн адил Бурханд баярсан сэтгэлээр өргөсөн байгаа. Тэгээд ард иргэдэнч хүртэл бүхий л зүрх сэтгэлээрээ сайн дураараа бүгдээрээ баярсан сэтгэлээр эзэнд өргөцгөөсөн байна. 자, 연보는 하나님께 어떻게 드리는 거라 그랬죠? 첫째가 뭐라 그랬습니까? Өргөлийг Бурханд яаж өргөдөг гэж хэлсэн бэлээ? Эхнийх нь юу гэлээ? 첫째가 뭐죠? Эхнийх нь юу гэсэн бэлээ? 있는 거 가지고 바쳐라. өөртөө байгаагаа тэгээд талархсан сэтгэлтэйгээр харамгүйгээр 두 번째는 뭔가요? албачлаар сайн дураараа 감사함으로, 네, 자원으로, 자원하는 마음으로 감사함으로 드리고 세 번째는 뭐라 그랬죠? гуравт нь юу гэсэн бэлээ? баяр хөөртэй болохгүй. 네, Алуудлагаар өргөж асуулгаар бос. баяр хөөртэйгээр 억지로. 네, 억지로 네, 드리면 안 된다. 아까워하는 마음으로 억지로 하나님께 드리면 안 된다. Албадлагаар
харамлсан сэтгэлээр бурханд өргөж болохгүй гэсэн байгаа. 자, 10절부터 또 하시자고요. 10 дугаар ишлээс үргэлжлүүлцгээе. 10절 말씀부터 그 19절 말씀까지 다윗의 기도인데요. 10절부터 19절까지 누가 읽어주실까요? 원흥 씨. 아까 이거- 읽으셨습니다. 가면서 보자. 잉크바이러 씨 좀 읽어주시죠. 29-ийн 10-аас 19 дугаар ишлэл дээр Давидын залбирал гарч байгаа. Тэгээд энх хоёр их чинь уншиж өгнө үү? 10절부터 10, 19절. 19 хүртэл. За. Ингээд Давид бүх чуулганы нүдэн дээр эзнийг талархан магтахдаа бидний эцэг өвг Израилийн бурхан эзэн та мөнхийн мөнхөд магтагдах болтугай. Өө эзэн минь тэнгэрт болоод газар дээрх бүх юмс таны хучир агуу сүр хүч чадал яруу алдар ялалт цогж авах нь таних билээ. Өө эзэн минь та бүхний дээр эрхэм дээд тэргүүн тул хаанчлал таних билээ. Эд баялаг алдар хүндлэл нь аль нь танаас ирдэг ба та бүхнийг захирдаг. Таны моторт эрх мэдэл хүч чадал байдаг бөгөөд агуу болгох хийгээд хүчрэгжүүлэх нь таны моторт атгаастай байдаг. Тиймээс бурхан минь ээ бид танд талархаж таны яруу алдарт нэрийг магтая. Гэхдээ би хэн болоод миний ард түмэн юу болоод ийхүү сайн дураар өргөж чадсан бэ? Учир нь бүх зүйл танаас бөгөөд таны мотроос бид танд өгсөн юм. Бид бүх эцэг өвгдийнхээ адил таны өмнө ирмэл хүмүүс бөгөөд түр суугчд билээ. Дэлхий дээрх өдрүүд маань сүүдэр адил бөгөөд ямар ч найдвар алга. Оо бурхан эзэн минь таны ариун нэр зориулан танд өргөө барихаар бидний бэлтгэсэн энэ үлэмж их юмс бүгдээрээ таны мотроос бөгөөд таних билээ. Бурхан минь та хүний зүрхийг тэнсэн үзэж чигч шударгыг таалан сойрхдаг гэдгийг би нэгэнт мэдв. Би чин үнэн зүрхээрээ энэ бүх зүйлийг дуртаяа өргөсөн юм. Гэтэл одоо энд байгаа таны ард түмэн танд дуртаяа өргөж байгааг би баяртайгаар харлаа. Оо эзэн бидний эцэг өвгөд Авраам, Исаак, Израилийн бурхан үүнийг өөрийн ард түмний зүрхнийх нь хамаг бодол санаа болгоод үрд нэмээр нь хадгалж тэдний зүрхийг өөртөө хандуулаач. Таны тушаал гэрчлэл болон зарилгуудыг сахиж тэр бүхнийг үрдэх хоёргүй сэтгэлийг миний хүү Соломонд өгөөч. Тэгвэл миний бэлтгэсэн зүйлсээр тэрээр өргөөг барих болно гэв. 네, 감사합니다. 다윗이 하나님께 감사 기도를 드린 내용이 여기 기록되어져 있습니다. Давид бурханд талархсан залбирал өргөж байна. 그래서 하나님께 여호와 우리 조상 이스라엘의 하나님이시여 주께서 영원토록 송축을 받으소서 기도했어요. Тэгээ юу залбирсан бэ гэхээр Израилийн бурхан эзэн та мөнхийн мөнхөд магтагдах болтугай. 11절에는 여호와시여 광대하심과 권능과 영광과 이김과 위엄이 다 주께 속하였으니 천지에 있는 것이 다 주님의 것입니다. 여호와시여 나라도 주님의 것이고 주님은 높으시며 만유의 머리십니다. 말했습니다. 11-р ишлэл өө эзэн минь агуу сүр хүч чадал яруу алдар ялалт цог жавхлан бөгөөд үнэхээр тэнгэр газар дах бүх юмс таних үлээ. Өө эзэн минь ээ ноёрхолч таних бөгөөд та өөрийгөө бүхний тэргүүнээр өргөмжилдэг үлээ. 다윗이 깨달은 것이 이거예요. 천지에 있는 것이 다 하나님의 것이다. 주님의 것이다. 이걸 다윗이 깨달은 거죠.
Яг энэ хэсгээс Давидын ойлголтыг харж болно. Юу гэхээр Тэнгэр газар дах бүх юмс Бурханыхаа гэдгийг ойлгосон байна. 우리도 이거 기억해야 됩니다. Биднэрт үүнийг сайн санах хэрэгтэй. 이게 다 하나님의 것이다라는 것을 우리가 믿고 하나님의 일을 해야 됩니다. Ямар ч зүйл бүгд Бурханых гэж бодоод эзний ажлыг хичээн зүтгэх хэрэгтэй. 그리고 나라도 주님의 것이고 나라도 주님의 것이다라는 것을 다윗이 고백했습니다. Тэгээд Давид ингэсэн байна. Ноёрхолч таних гэсэн байна. 부와 존귀가 하나님께로부터 나온다는 거. Тэгээд тэр 12절에 12 дугаар ишлэл дээр эд баялаг хүнлэл Бурханаас ирдэг гэсэн байна. 주님께서 만물의 통치자이시라는 거. Мөн эзэн бүхнийг захирдгаа гэсэн байна. 또 권세와 능력이 주님의 손에 있다는 거. Эрх мэдэл хүч чадал эзний моторт байдгаа гэсэн байна. 모든 사람을 위대하게 만들기도 하고 힘을 주시는 것도 주님의 손에 달려 있다. Хин нэгнийг агуу болгож хүчрхэгжүүлэх нь эзний моторт атгаастай байдгаа гэсэн байна. 하나님께서 하시면 불가능한 게 없어요. Тэгээ бурхан хийн гэвэл түүнд боломжгүй зүйл нэгч байхгүй. 불가능한 거 있는가요? Бурханд боломжгүй зүйл байдгүй. 불가능한 거 없습니다. Түүнд боломжгүй зүйл гэж байхгүй. 우리가 뭐 한국에 있던 몽골에 있던 어디에 세계 어디에 있든 간에 하나님께서 함께 해주시는 사람이 가장 위대한 사람입니다. Бид нэр Солонгост ч байлаа, Монголд ч байлаа, энэ дэлхийн өнцөг болон хаанч байсан бурхан агуу хүчрхэг нэгэн. 하나님께서 우리에게 이게 조금만 주셔도 우리는 감당하기 힘들어요. Бурхан биднэрт жоохон өчүүхэн өгсөн байлаа гэхэд бид нэр түүнийг нь 다аж дийлж баршгүй. 사람들은 하나님께서 이렇게 조금 줘 보세요. 하나님께 시험적으로 우리에게 조금 이렇게 어떤 것을 주십니다. Тэгээд бурхан хүмүүсийг шалгаж жоохон зүйл өгдөг байгаа. 그럼 우리는 그만 교만해져요. Тэгвэл бид нэр тэр авсан зүйлээрээ бардам болцгоодгоо. 집이 생기면 그 집 때문에 교만해지고 차가 생기면 차 때문에 교만해지고 돈이 좀 생기면 또 교만해집니다. Гэр оронтой, орох оронтой болвол түүгээрээ сайрхаж бахархдаг байгаа, бардамдаг байгаа. Машин тэрэгтэй болвол бас түүгээрээ бардамж сайрхдаг байгаа. Мөн нэг хэсэг хэмжээний мөнгөтэй боллоо гэж бодъё. Тэгвэл бас түүгээрээ бардамж бахархдаг. 네, 다윗은 교만해진 것 같아요. Харин Давид бардам болсон байна уу? Ямар байна вэ? 다윗은 교만해지지 않았습니다. Давид бол бардам болоогүй. 이게 다 주님의 것입니다. 그랬어요. Энэ бүх зүйл эзэн таних гэсэн байна. 주께 감사드리며 주님의 영화로운 이름을 찬양합니다. 말했어요. 13절에. 13 дугаар эшлэлдэр танд талархаж таны цог жавхлант нэрийг магтъя гэсэн байна. 제가 무엇이며 저의 백성이 무엇이기에 이렇게 즐거이 바칠 힘이 있었습니까? 그랬어요. 14 дээр би хэн болоод миний ард түмэн хэн болоод
харамгүйгээр өргөж чадсан юм бэ? 모든 것이 주께로부터 왔으니 주님의 손에서 받은 것을 우리가 주께 바쳤을 뿐입니다. 말했습니다. Бүх зүйл танаас ирдгээ. Таны мутраас авснаа бид танд өргөсөн гэсэн байна. 이게 다윗의 믿음이에요. Энэ бол Давидын итгэл юм. 모든 것이 주님께로부터 왔습니다. Бүх зүйл танаас ирдгээ. 주님의 손에서 받은 것을 우리가 주께 바쳤을 뿐입니다. Бид зөвхөн таны мутраас авснаа л танд өргөсөн гэж байна. 여러분, 죄송한 말이지만 우리가 죽게 되면 뭐 가져갈 수 있나요? За бид нар энэ дэлхийгээс явах болохоор өөрт байгаа зүйлээ аваад явах уу? 뭐 가져가는 거 있나요? Авч явах зүйл байгаа юу? 그 몽골에서는 그 누가 돌아가시면 무덤에다가 뭐 집어넣고 그러는 거 있나요? За Монголд хүн нас ороод ажил явдал боллоо гэж бодъё. Тэгэхээр тэр юу арсанд нь ямар нэг юм хийдгүү яадаг вэ гинэ? 그런 거 있나요? 노명 씨? 없는 걸로 알고 있어요. 아 글쎄요, 잘 모르겠는데 있는 것 같기도 하고 잘 모르겠어요. шашны ямар хийдэг баг та? 응. шашны югаар л Буддын шашин уу? тий лам тийм хийвэр гэсэн юм л хийдэг баг. Тий. Зарим нь дуртай зүйлсийг хийдэг. тий. 좋아했었던 것들을 그 관 안에 넣기도 하고 또 어떤 사람들은 불교식으로 그게 장례를 치를 때 그 관 안에 그 불교 쪽에서 하라고 했던 거를 넣는데요. 가져갈 수 있는 게 아무것도 없습니다. Авч явж чадах зүйл нэг ч байхгүй. 아무것도 못 가져가요. Хинч тэгж бас авч явж чадахгүй. 그리고 15절에 다윗이 뭐라 그랬습니까? 15 дээр Давид юу гэсэн бэ? 우리가 주님 앞에서는 다 거류민이고 우리 모든 조상들처럼 나그네에 불과하고 세상에 있는 우리의 날들이 그림자 같이 머무름이 없습니다. 다윗이 깨달은 거죠. Тэгээд Давид 15 дээр хэлж байна. Бид таны өмнө түр оршин суух хүмүүс мөн өөрсдийнхөө бүх эцэг өвгдийнхөө адил хөлслөн суугч билээ. Дэлхий дээрх бидний өдрүүд сүүдэртэй адил ямар ч найдвар байхгүй гэсэн байна. 이게 다윗의 믿음이에요. Энэ бол Давидын итгэл юм аа. 여호와 우리 하나님이시여 우리가 주님의 거룩한 이름을 위하여 주께 전을 건축하려고 준비한 이 모든 물건이 다 주님의 손에서 왔으니 다 주님의 것입니다. 말했습니다. 16 бидний бурхан эзэн таны ариун нэрийн төлөө танд өргөө барихаар бидний бэлтгэсэн энэ үлэм жихэмс бүгдээрээ таны мутраас ирсэн бөгөөд эд бүгд таних болоо. 이건 다 지금 다윗은 성전 건축을 할 수가 없어요. Давид энэ эзний өргөөг барих боломжгүй. 하나님께서 허락하지 않으셨어요. Бурхан түүнд зөвшөөрөөгүй. 그러니까 다윗이 자기가 한 것은 뭔가요? Тэгээд Давидын хийсэн зүйл нь юу вэ? 하나님이 시켜서 하나님이 다윗에게 이거 준비하라고 시킨 게 아닙니다. Тэгээд бурхан за чи ингэж бэлдээрэй гэж бурхан зааж
тушаагаагүй байгаа. 즐거운 마음으로 다 미리 준비한 거예요. Сайн дураараа баярлах сэтгэлээр урьдчилан бэлдсэн. 다윗이 여기 세 가지 말했는데요. 첫째는 17절에 나의 하나님이시여 주께서 마음을 헤아리시고 정직을 기뻐하시는 줄을 제가 압니다. 제가 정직한 마음으로 이 모든 것을 기꺼이 드렸습니다. 이제 또 여기에 참석한 주님의 백성이 주께 기꺼이 드리는 것을 보니 제가 기쁩니다. 말했습니다. Давид 3 зүйлийг хэлсэн байгаа. Тэгээ эхнийх нь юу гэхээр 17 дугаар эшлэл. Бурхан минь ээ, та хүний зүрхийг тандан мэдж цэгш улуун байдлыг таалан сойрхдог гэдгийг би нэгэнт мэддэг учраас би чин үнэнч зүрхээрээ эдгээр бүх зүйлийг сайн дураараа өргөсөн. Тиймээс одоо энд байгаа таны ард түмэн танд сайн дураараа өргөлөдөө өргөж байгааг хараад би баярлаж байна. 첫 번째는 정직한 마음으로 이 모든 것을 하나님께 드렸다는 거예요. Эхнийх нь цэгш шулуун байдлаар энэ өргөлөө гэж байгаа. 정직한 마음으로 하나님께 바쳐야 됩니다. Тэгээд чин үнэнч зүрх яг бурханд энэ чин үнэнч зүрхээ зориулах хэрэгтэй. 우리 교인들도 마찬가지예요. 교인들도 하나님께 바칠 때 정직한 마음으로 하나님께 연보를 해야 된다. 가르쳐 줘야 됩니다. Итгэгч нартаач ялгаагүй үнэнч сэтгэлээр, үнэнч зүрхээр өргөх хэрэгтэй гэж зааж сургах хэрэгтэй. 두 번째는 여기 18절에 말씀했는데요. 여호와 우리 조상 아브라함과 이삭과 이스라엘의 하나님이시여 주님의 백성이 이 일을 마음에 품어 영원히 간직하게 하시고 그들의 마음이 주님을 향해 고정되게 하소서 그랬습니다. 18 дугаар эшлэл. Бидний эцэг өвгөд болох Авраам, Исаак, Израилийн бурхан эзэн минь өөрийн ард түмний зүрх сэтгэлийг үрд иймээр нь хадгалан тэдний сэтгэлийг өөр руугаа хандуулаач гэсэн мэн. 마음을 하나님의 일에 마음을 다해서 바치는 겁니다. Бурхны ажлыг бүх зүрх сэтгэлээрээ хийх хэрэгтэй. 하나님의 일에 마음을 다 기울여서 하나님께 연보를 해야 된다. Бурханд өөрийн бүх зүрх сэтгэлээ хандуулж өргөх хэрэгтэй юм аа. 세 번째는 19절에 제 아들 솔로몬에게 온전한 마음을 주셔서 주님의 계명과 증거와 율례를 지켜 이 모든 일을 할 수 있게 하시고 제가 준비한 것으로 전을 건축하게 하소서 말했는데요. 3-т нь 19-р эшлэл миний хүү Соломонд бүрэн төгс зүрх сэтгэлийг өгч таны тушаалууд, гэрчлэлүүд болон зарилгуудыг сахиулан тэр бүгдийг үйлдүүлж миний бэлтгэсэн зүйлсээр сүмийг бариулаач гэсэн байна. 솔로몬이 온전한 마음으로 주님의 계명과 증거와 규례를 지키게 해 주시옵소서 기도했습니다. Соломон бүрэн төгс зүрх сэтгэлээр эзний тушаал, гэрчлэлүүдийг, зарилгуудыг сахиулаач гэж залбирч байна. 마지막 네 번째는 솔로몬이 제가 준비한 것으로 하나님의 전을 잘 건축하게 해달라고 기도했어요. Тэгээд дөрөвдөх нь юу гэхээр Соломон миний бэлтгэсэн зүйлсээр сүмийг бариулаач гэж залбирч байгаамаа. 네. 20절부터 22절 좀 읽어볼까요? 맨들마이라 씨. Миндээрха 20-21-ийг уншаад өгнө. 우리 박성순 씨 읽을 수 있으세요? 네. 20절부터 22절 읽어보세요.
Тэгээ Давид бүх чуулганд Бурхан эзнээ одоо талархам 2021 гэсэн үстэй. 예, 목사님 처음에 맨바이라고 예, 하셨는데 파송스러운 시간 좀 읽어보십시오. 네. 나 빠스스러운 샤도 그래 그네. Тэгээ Давид бүх чуулганд Бурхан эзнээ одоо талархам магтагтун гэсэн бүх чуулган эцэг өвгдийнхөө Бурхан эзнийг талархам магтаж доор бүхийн эзэнд болон хаанд мөргүү. Дараа өдөр нь тэнд эзэн нядлах дахил өргөж шатаал дахил дахин мянган бух мянган хуц мянган хургийг ундаан өргөлтэй хаан болон бүх Израилийн төлөө хангалтайгаар дахил өргөж тэр өдөртөө эзний өмнө баяртайгаар идэж ууцгаа. 네. 예, 여기 세 가지가 나와 있는데요. гурван зүйл гарч байна. 20절에서는 하나님께 하나님을 찬송하고 하나님께 경배를 드렸어요. 20 дугаар ишлэлдэр Бурханыг магтаж сүгдэн мөргсөн байна. хүндлэл үзүүлсэн байна. 하나님께 진정으로 감사함으로 하나님께 경배를 드렸습니다. Тэгээ Бурханд чин сэтгэлээсээ талархах сэтгэлээр хүндэтгэн мөргсөн байна. 그리고 그 다음 날 21절에 그 다음 날에는 하나님께 제사를 드리고 제사를 드릴 때 숫송아지 1000마리, 수양 1000마리, 어린 양 1000마리를 하나님께 제물로 바쳤습니다. Тэгээ дараагийнхаа өдөр 21-р ишлэл эзэнд дахил өргөн мянган бух, мянган хуц, мянган хургийг дарсных нь өргөл болон тахлуудтай хамт өргөсөн байна. 그리고 그날 하나님 앞에서 기뻐하면서 음식을 나누어 먹었습니다. Тэгээ тэр өдөртөө эзний өмнө баяртайгаар идэж ууцгасан байна. 하나님께 드리는 사람이 사실은 복 있는 사람입니다. Бурханд өргөж байгаа хүмүүсүүд ёроолтой хүмүүс юм аа үнэндээ. 어떤 사람들은 그 부자로 살면서도 하나님께 드리는 것을 아까워하는 사람들도 있습니다. Зарим хүмүүсүүд баян хэрнээ Бурханд өргөхдөө харам ханддаг. 왜 그러냐면 하나님의 것을 자기 것으로 삼았기 때문에 그래요. Яагаад тэгэхээр Бурханы зүйлийг өөрийнхөө болгосон байдаг юм аа. 하나님의 것을 자기 것으로 삼으면 안 됩니다. Тэгээд юу гэхээр Бурханы зүйлийг өөрийнх болгож болохгүй. 다 이게 하나님의 것인데 마치 자기 것인 것처럼 착각하는 거죠. Уг нь бол Бурханых тэгтэл яг өөрийнх нь юм шиг буруу бодож байдаг. 그리고 그들이 다윗의 아들 솔로몬을 왕으로 세웠습니다. Тэгээд тэд Давидын хүү Соломоныг хаан ширээнд өргөмжилсөн. 여호와 앞에서 기름을 부어 주권자가 되게 했다 그랬습니다. Тэгээд юу гэж гарч байна вэ гэхээр эзний өмнө түүнийг тосоор тослон 그리고 사독에게도 기름을 부어서 제사장이 되게 했습니다. хаан Синтид залж Задокийг бас тослож тахилч болгон томилсон гэсэн байна. 솔로몬이 그의 아버지 다윗의 뒤를 이어서 왕이 되었고 여호와의 보좌에 앉아 번영을 가져왔고 온 이스라엘이 솔로몬에게 복종했다 그랬습니다. Тэгээд Соломон эцэг Давидын хаан оронд хаан болж эзний өгсөн Синтинд залрваа. Тэрээр хөгжин дэвшсэн бөгөөд бүх Израиль түүнийг дуулууртай дагсан гэсэн байна.
여호와의 보좌라고 하는 말은 여호와께서 그 보좌에 앉혀 주셨다는 거예요. 하나님께서 왕이 되게 해 주셨다는 말입니다. Тэгэд эзний өгсөн синтез заларсан гэж байгаа нь бурхан түүнийг хаан болгосон гэсэн үг юм аа. 높아지려고 하는 마음이 우리에게 있습니다. 사람들에게는 높아지려고 하는 마음. Хүнд жоохон өндөр болё гэсэн сэтгэл байдаг. 높아지려고 하는 마음을 버리셔야 됩니다. Тэгээд тийм сэтгэлээ хаях хэрэгтэй. 하나님께서 때가 되면 높여주세요. Бурхан цаг нь болвол хүмүүсийг өргөмжилдгөө. 그럼 때가 언제냐? 그 때가 언제입니까? Тэгвэл тэр цаг нь хизээ юм бэ? 때가 언제일까요? Тэр цаг нь хизээ гэж бодож байна. 실력이 만들어져야 돼요. 감당할 만한 실력이 만들어져야 된다. Тэр цаг нь хизээ вэ гэхээр авч явах чадвартай болох хэрэгтэй. Тэр чадвар хэрэгтэй юм аа. 실력이 없는 사람이 높아지게 되면 모두가 다 고통을 당하게 됩니다. Чадваргүй хүн өргөмжлөх тийм болвол бусад бүх хүмүүс бүгд адилхан зовлон амсах болдгоо. 그럼 우리는 실력 있는 사람들인가요? За тэгвэл бидний хувьд бид нар бүгдээрээ чадвартай хүмүүс үү? 우리 참 실력이 없는 사람들입니다. Бид нар чадваргүй хүмүүс үү дээ бүгдээрээ. 실력 있는, 능력 있는 하나님의 종이 되도록 힘을 쓰셔야 됩니다. За тэгээд чадвартай мөн хүчрхэг эзний боолууд байхын тулд бүх хүчээр ажиллах хэрэгтэй. 24절에 보니까 모든 지휘관들, 용사들, 다윗 왕의 모든 아들들까지 솔로몬 왕에게 복종했다 그랬습니다. 24-р ишлэлдэр бүх түшмэд хүчрхэг эрс мөн Давид хааны бүх хөвгүүд Соломон хаанд үнэнч байхад тангараглаа гэсэн байна. 여호와께서 솔로몬을 온 이스라엘이 보는 앞에서 크게 높여주셨다. Эзэн Соломоныг бүх Израилийн нүдэнд өндөрт өргөмжилсөн. 누가 높여주신 거죠? Хэн өргөмжилсөн бэ? 여호와께서 높여주신 겁니다. Яхова өргөмжилж байна. 그 이전에 이스라엘의 어떤 왕도 누리지 못했던 왕의 위엄을 솔로몬에게 주셨다고 했습니다. Түүний өмнө Израильд ямар ч хааны эдэлж байгаагүй сүр жавхланг түүн дээр цутгсан гэсэн байна. 26절부터 30절 우리 저기 멘드바야라 씨 Энд хоёроо 26-аас 30-ыг дуустал уншиж өгнө. 26-аас 30. 자, 읽고 일시리고 다윗 오크라스 작업체 다윗 그런 나선스 이루사신 중간원스 네 중실 그라스 작업체 돈이 어떠는 것 이쪽에서 그런 돈 왜? 자꾸 운전 났다 오고 돈이 후 서서 돈이 어른 다 먹어. 엘카니 우스 이클리커스 세고 우스 사무엘이 제스페는 인수수 나타니 제스페 와서 우스 가에 제스 무슨 뭐고 돈이 무슨 자세가 고쳐 돈 제가 와서 이렇게 못 왔다니 한 무슨 다가서 우셔 그 네. 노명 씨?
네. 이세 아들 다윗이 이스라엘의 왕이 되어가지고 이스라엘을 다스린 기간이 전체가 40년이에요. Есийн хүү Давид Израилийг захирсан хугацаа нь 40 жил байгаа. 헤브론에서 7년, 예루살렘에서 33년을 다스렸어요. Хеврон 7 жил, Иерусалимд 33 жил захирсан байгаа. 백발이 되도록 죽을 때까지 하나님께서 다윗에게 부와 영화를 누릴 수 있게 해주셨습니다. Тэгээд Давид өсөн бүр буурал болтлоо. Бүр өндөр насалтлаа. Тэр баялаг хүндэтгэлтэйгээр хүндэтгэлтэй байхаар бурхан түүнийг өрөөсөн байгаа. 그리고 그의 아들 솔로몬이 다윗의 뒤를 이어서 왕이 될 수 있도록 하나님께서 허락하셨습니다. Тэгээд тэрээр нас эцэслэж түүний хүү Соломон оронд нь хаан байхаар бурхан түүнийг өрөөсөн юм аа. 다윗에 대해서 사무엘, 나단, 선견자, 갓을 통해서 성경에 기록해 주셨습니다. Давидын талаар Самуэль, 나단 또 다른 사람 선견자 갓 гэх хүмүүсүүд Давид хааны талаар хэлж ярьж дуртацгаасан. 네. 그래서 역대상을 마쳤는데요. За ингээд шаштар номыг дуусгалаа. шаштрын дээд номыг дуусгалаа. 사무엘상 있잖아요. 사무엘상. Нэгдүгээр Самуэль ном байгаа. 사무엘상은 사울의 역사입니다. Энэ нэгдүгээр Самуэль болохоор Саул хааны түүхийг өгүүлдэг. 사무엘 하는 다윗의 역사. Хоёрдугаар Самуэль ном нь Давид хааны түүхийг өгүүлдэг. 열왕기상은 솔로몬의 역사. 하адын дээд ном нь Соломон хааны талаар өгүүлж байгаа. 열왕기 하는 이스라엘과 유다와 열왕에 대한 기록이에요. 하адын дээд ном нь болохоор Юда, Израиль мөн олон үндэстнүүдийн талаар дурдсан ном байгаа. 왕들에 대한 기록. Тэр олон хаадын талаар дурдсан ном байгаа. 지금 우리가 공부한 역대상은 족보와 다윗의 일생과 죽음에 대해서 기록했죠. Тэгээ бидний сая үзэж дуусгасан шаштрын дээд ном нь ургийн бичиг болон Давид мөн түүний үхлийн талаар бичиж тэмдэглэсэн ном байгаа. 네, 그다음 역대하는 솔로몬과 여러 왕들에 대해서 기록해 놓았습니다. Тэгээ шаштрын дэд ном нь Соломон болон түүнээс хойш хаадуудын талаар өгүүлсэн ном байгаамаа. 이렇게 역대상을 잘 마치게 해주셔서 하나님 감사드립니다. Шаштрын дээд номыг дуусгасан бурханд талархаж байна. 거룩하신 하나님, 이렇게 역대상을 무사히 마칠 수 있도록 해주신 것 진심으로 감사드립니다. Ариун бурхан минь ээ, шаштрын дээд номыг дуустал нь сурлах боломжийг өгсөн учраас талархаж байна. 또 힘든 가운데서 통역을 한 우리 너민 씨, 또 세기 씨에게 하나님께서 은혜로 갚아주시옵소서. Орчуулга хийсэн Номин Сэгийг та өрөөгөөч. 또 사랑하는
몽골의 우리 동역자들을 하나님이 위로해 주시고 축복해 주시옵소서. Мөн өөрийн хайртай Монгол ахын дүүсийг та тайвшруулан тайтгаруулж мөн өрөөгөөч. 하나님의 택한 백성들을 구원해 내는 큰 역사들이 나타나지게 해 주시옵소서. Эзний сонгосон хүмүүсүүдийг аврах тэр гайхамшигтай ажлаа та үйлдээч. 하나님께서 이번 학기가 다 끝날 때까지 끝까지 저희들을 지켜주시고 또 우리에게 필요한 모든 것을 하나님께서 채워 주시옵소서. Энэ хичээл дуус хүртэл та биднэртэй хамт байж хүн бүрт хэрэгтэй бүх зүйлийг нь та хангаж өгөөч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 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 아, 감사합니다.